أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين عاشقاں را درد دل بسیار می باید کشید عاشقاں را درد دل بسیار می باید کشید جور یارو قصہ اغیار می باید کشید جور یارو قصہ اغیار می باید کشید. بزرگان محترم و برادران عزیز، ای ماہ ہما مقدس ماہ ہیں کہ ای ماہ تہا خداوند ذوالجلالہ وتی محبوبی اور وتی دوستی نبی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یادگار خاطرہ تاکہ دنیا ہستے تاکہ دنیا قائم خداوند ذوالجلال آئیے یادگار آ رہا قائم دار گئے اور ای ماہ ہرودی کہتے خصوصاً ذوالحج اولی دہی روچ کہ ای روچانی تو کا خدا بزرگ و برتر محبوبی بندہ حضرت خلیل یاد تازہ کرنے کے واسطہ لاتی رونتے بمکہ معظمہ رسنتی اور لاتی ہمیں لوگانی تو کا وطیگا ہم اللہ رب العزت خلیل یادگار بصورت قربانی پیش کرنے ای مقام ای درجہ اور ای عزت و شرف حضرت خلیل علیہ السلام آرہ مفتہ نرستا مزنی امتحانی رند رستا مزنی تکلیفاں چی رند رستا مزنی پریشانیاں چی رند رستا خود اللہ تعالی فرمان کنتے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ تعالی فرمان کنتے کہ یاد بکا ہما زمانہ یاد بکنے ہما وقتارا وقتی کے حضرت ابراہیم ربا حضرت ابراہیم آرا امتحان گفت یک امتحان نہ بکلمات بعض امتحانی گفت اور ہر یک امتحانی چا دومی امتحانہ سخترت ہر یک امتحانی چا دومی امتحانہ گرانترت گوڑا خدا وقت اعلان کرنے گئے گوشے گئے کہ امتحان اگرچہ سختتا فاتمہن لیکن منی خلیل درو پورا کو آفرین بی بی حضرت خلیل علیہ السلام جگرارا آفرین بی بی اور ہزارانی درود و سلام بی بی پر روح پاک سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ آئیے ای جگر بیتا آئیے ای کلیجہ بیتا کہ آئیے برداشت کتا خدائے امتحان آرا مرچی مارا دستا کنٹگی لگی ما صبر کت نکنے حضرت خلیل علیہ السلام امتحان واقعی ایک امتحانیت اور ای حضرت خلیل مقامت کا یہ برداشت کتا ہنی منارہ وقت اجازت نہ دا کہ منشم خدمتا یک یک امتحان یا سچن دا بندیک بیان بکنا آئیے واسطہ مدنی وقتی ضرورت ہے مدنی ٹائمی ضرورت ہے مدنی فرصتی ضرورت ہے مدنی اطمینانی ضرورت ہے لیکن پدا ہم ای وقت اور ای ماہ مناسبتا اور ای دہی روچانی مناسبتا شم خدمتا من حضرت خلیل علیہ السلام ایک نہایت اہمی امتحانی ذکرہ رکھنا
چرایا کی شما اندازہ کت کنے کہ ای ہر کسی کار نبی تا ای ہمائی جگر بھی تا یہ تو شما عشق تا شمارا معلومی شما درسانی تو کا مجالس واضح تو کا عشق تا شما کہ حضرت خلیل علیہ السلام بے اولاد بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وتی ابتدائی زندگی تو کا بے اولاد بھی تھا۔ مفسرین کرام نوشتہ کنا 90 سال عمر حضرت ابراہیم کہت رسی، پیر مرد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہمیں پیری حالت تو کا پروردگار ذوالجلالہ اسماعیل پہ میں فرزند از بطن بی بی حاجرہ نصیب کو اندازہ بکا چھ اندازہ فرحت و خوشی نصیب بیتا حضرت ابراہیم آرا چنچو خوشنود بیتا کہ تمام زندگی تو کا اولاد نے پیری وقتیں آخری عمریں خدایا مردیں چکی داد مزن خوشنود بھی مزن خوش وقت بھی مزن آئیے دل تو کا فرحت رسے مزن تمنائی دل تو کا ایتا کہ منی چوک چو مزن بھی چو منی چوک منی دیما حبرہ لگی چو مائیا بڑا کنا ترہ چو مائیا را لہبوک گرا دیا ای ڈولا چونے تمنا و خیالات پتانی دل تو کا پیدا بیانتی چکانی واسطہ لیکن دنیگا ای چک لیبی نیت دنیگا ای چک بڑی نیت دنیگا ای چک پتے کوپے کے سرکپے کے قابل نیت دنیگا ای چک ماتے کٹے تو کا آیت کہ پروردگار ذوالجلال امتحان تو کا دور تھا حضرت خلیل آرا اور حکم داتی اے حضرت خلیل ای معصوم چکا گو ای وتی شی ماتے گوما ای سرسبزی اور آبادی ملک شام آچی وزیر اور مکہ ہما ریکانی تو کا برو دور بھی دی گیا کہ اودا نہ آپ استی نہ مردم استی اور یاد بکا اودا چی کے تو واپس تر رہے ہر چند کی جنین چک پھر یاد بکنا بگریما چک مجا مچا اندازہ بکنے ای حکم رسگا چھ کیفیت بھی تا حضرت خلیل چھ آئیے دل حال بھی تا چونے امید اور تمنا بھی تگنتے کہ چکارا برابر بیچارہ دنیگا چارتی گی نا کہ جدائی رسے حیف در چشم زدن حیف در چشم زدن صحبت گل آخر شد حیف در چشم زدن صحبت گل آخر شد روئے گل سیر ندی دم کے بہار آخر شد روئے گل سیر ندی دم کے بہار آخر شد دنیگا ای گلاب کل معصوم چک پتا بسیری اچارتا بھی نا کہ اللہ حکم کے برو جنگل دوری بھی مجال نے حضرت خلیل جست بکا کہ اے پروردگار آخر پرچی آخر جنین گناہ چاہیے چکے گناہ چاہیے یا منی خطا چاہیے مجالے کے حضرت خلیل جست بکا کہ پرچی سبائے سرا جنین عزیری چکا رزیری برے وشی امرا بیتا اور آفرین بھی جنی آدم آرہ جست نکا مارا کجا برے جست نکا کہ روے کجا بلے رے میں منزل کجی روانہ بھی سفر کنان مزنے تکلیفی آچے رنگ مکہ سرزمین رستہ ہما مکہ کی اودا چند کوہ ہما مکہ کی اودا یک شیپ ریگستان ڈل و ڈوک آپ نام و نشان دے مردمانی نام و نشان نہیں میتگے نام و نشان نہیں کاری آیارہ ہما مقامہ کے مرچی بیت اللہ موجود ہے ہمیں جاگہا جنین چکارہ نادینی اور پشت ماندر وغیرہ ای جنی آدم حیران کہ یا خدا ای جاگہا نہ لوگے نہ مردمے نہ آپے مارا یلا داتی کی رو گئے آخر کجار چی حبرے دنبا کبھی درک بیتی رندہ یا خلیل اللہ یا نبی اللہ یا سیدنا ابراہیم الہ من تکلنا کجار وگائے تو
کئی سر تمہارا یلداتا روگائے کئی بروسے سر تمہارا یلداتا روگائے ادا وہ کسی نہیں سی جواب نہ چک بھی نہ ترینی کہ خدائے حکم بھی بیتا جنی آدم آرندہ سمجھ بھی عقلت کہ آخر یہ خدائے نبی ہے، خدائے نبی بغیر حکم خدائے حرکت نہ کام جو بھی بلکہ اللہ ہے حکم نہیں جست کنتے اللہ وہ امر کا بحاظا اللہ امر کا بحاظا آیا خدایا ترا یہ حکم داتا کہ حاجر ہے کو چک کے گوما یلو بھی دے دا چک نہ تری نہیں سرا سوری ریوشی نام ہاؤ خدا حکم مشمار یلداتا نی حضرت حاجرہ ہوتی پادان داری حضرت ابراہیم رند کپکا یلدن تھی اور گوشی قالت اذن لا یزیعنا اذن لا یزیعنا گوڑا مارا یقین ہے کہ خدا حکم تمہارا یلدے گئے رہے خدا مارا کدی برباد نہ کام خدا مارا کدی ضائع نہ کام چنانچہ حضرت حاجرہ واپس گئے حضرت حاجرہ واپس گئے تھی وہ تھی چکے گورا اور حضرت ابراہیم کم دور رہو نی گندی بی بی حاجرہ گاری گندگ نئے نی اوشتی نی عرصے رچا نی دعا لوٹی ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون سبحان اللہ دعا لوٹی اے اللہ تو گندگاہ کے موتی جگر گوشا موتی اولاد یک ہنچی جاگئی دور داتا روگایا کہ اودا نہ آپ نہ کا ہچ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تئی لوگ ہمسائگوں کو تگا مقدسی مقام ہمسائگوں کو تگا اے اللہ اے پروردگار ذوالجلال منی مقصد ہمیشہ کہ اشانا وتی عبادت گزار بکا لیقیم الصلاۃ یہ نماز پابند ببا فجعل افئدۃ من الناس دنیا تمام مردمانی دلانی تو کا اشانی محبت پیدا بکا کہ ہر نیمے کے مردم چکان ببا ہمیں دروازے کے دفعہ بیان تھی اور اے اللہ ادا نہ کہا نہ آفا لیکن ورزقہم من الثمرات خدایا اشانہ قسم قسم رزق بھی دے میوہ بھی دے اشانی گورا رزق کثرت بکا اشانہ تنگ خوار مکہ پروردگار حضرت خلیل علیہ السلام دعا پروردگار قبول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولادانی پرورش میتے گئے چیرا چیزی مردم آیان بیتا آباد بیان بیتا بوجہ چاہے زمزم خداوند ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند حضرت اسماعیل پادانی مشرق جا کہا زمین اور ترقی تو ایک چمگی کا گشت کہ ہم چاہتے نام مرچی چاہے زمزم آپ کے موجود بھی آبادی ہم شروع بھی میتے گئے مردم بھی آیان بیتا کرگرے مردم آباد بیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام مزن بیان بھی ردان بھی مزن بیان بھی وقت سرا گاہی گاہی حضرت ابراہیم کہے وتی چکا چاری تو پدا واپس دو نندگو شپ دارے کے حکم نے بیا چکا بچار پدا برو تا آنکے عزیزان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام یک شپی واب گندی چکنی مزنے 9 سال 8 سال 9 سال چکی یک شپی حضرت ابراہیم علیہ السلام واب گندی چی واب گندی کہ خداوند ذوالجلال حکم دے گئی کہ اے ابراہیم وتی دل سرا 10 تیر بکا بچار کہ تی دل تو کا کئی محبت درستان چیز زیادہ ہمائی منی نام سرا قربان بکا ہمائی منی نام سرا قربان بکا عزیز محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام یک شپی واب گندی دومی شپا واب گندی سیمی شپا واب گندی بظاہرہ 700 ہوشتر قربان بھی کنتے لیکن ناگشہ ہما کی دوستر ہمائی قربان بکا دل تو کا چاری کے دوستر کہیں دوستر سوائے فرزندو اولاد ادھے کہے بھی تکا معلوم بھی کہ خدا حکم ہمیشہ کہ اے ابراہیم
ہمیں چک کنی مزن ہے نی تو گندی ہے ترا زیادہ اشیاء کی امید بہ گئی نی ہمیں چکا وتی دستانی گوما برو ہلار بکا امتحانہ بچار عزیزان محترم امتحانہ بچار کیوں نے سختی امتحان دید یک شب مر خلیل اللہ بخواب دید امر حق کے قربان کن شتاب یا ابراہیم قم فقرب القربان لرب العالمین اے ابراہیم رب العالمین واسطہ برو قربانی بدے صدی اشترانی قربانی قبول نبی بام دادا صد شتر مذبوح کر روز دیگر باز دیدان نیک مرد صدی اشتر قربانی دادا تی شپا پدواب گندی یکی گوش گئی یا ابراہیم اوفے نظرک اے ابراہیم تو گوش کے میں قربانی دے گا تیار ہے لیکن دری گا قربانی نہ داتگے قربانی بھی دے نی حضرت ابراہیم علیہ السلام دومی روچا بھی صدوشتر قربان کنتے شبا پدواب گندی تھی کہ دنی گا تو قربانی پر چھن نہ داتا نی اللہ تعالی دے مارز کنتے ہیں پروردگار تی مطلب چھیئے تی مقصد چھیئے کئی قربانیاں بدیاں من نمی دانم چی قربانی کنم من نمی دانم چی قربانی کنم زاں کے من از سر حق واقف نیم من تی راز نزانا ہے پروردگار تی راز چیئے تی راز چیئے وہ تی راز من سمجھائیں چی قربانی بھی دیا ماں ست اشتر قربانی دے گا تو گشے دنی گا تو قربانی ندان گفت جزمل ہر کے راہ داری تو دوست گفت جزمل ہر کے راہ داری تو دوست زود قربان کن کے از بہرت نکوس گوشی ہے ابراہیم وتی دل اس طرح دستیر کا بچار منا چی بغیر دو می نمبرت رکھے دوستیں منا چی رنتی دل تو کا کئی محبتیں ہماری امنی نام سر قربان بکم عزیز محترم ابراہیم دل تو کا خدا چی رند اولاد محبت اسماعیل محبتی لیکن یہ اللہ بندہ کمو کی بھی دل ہچکا نوا کمو کی بھی نوشی خدا بندہ نہیں کہ تو منا ای اولاد کے داتا بنا منا بے بخشی نا چمنا سست دور دور بھی داتے سال یک دوبارہ رواں چارانی ہمیں بھی طرح وش نبی کچھ بگوشی لیکن نہ حضرت خلیل تیاری کا سبحان اللہ چون زبردستی امتحان کہتے حضرت بی بی ہاجر گورا حضرت اسماعیل ماتے گورا چی گوشی البسی ولد کے اسماعیل احسن سیابہ اے حاجرہ مرچی اسماعیل رنوکی گد گورا بدے جانے گشود شرین گدی گورا بدے فإنی ذاہب البی الى ضیافت پرچے کہ من آیا را مرچی مہمانیاں برا مرچی مارا مزنے مہمانیاں روگی مات بیچارک ہم سادہ چکے جانا شودی خوش بھی نو کی گدی گورائی دا کہ مرچی پت چکارا مہمانیاں برا آخر کار سر میدانی رندی تیل ماں کا بالکل سمبہینی آیا رہا ہے دتو کی بنائی نہیں دنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکارا زیری چم مکہ گویا بیت اللہ حرم اچھی در کہتی روگا لگی تھی منائے نہیں مگا نی شیطان نمیری شیطان لاپا درد پیدا نبی شیطان ندی من نشتگو تھی زبردستی قربانی خدا نام سرا بی بی گرا مما طوفان بھی تو شیطان درکنا نہ کہ بی بی حاجرہ گرا جی یا حاجرہ این ذهب ابراہیم بابنک یا حاجرہ این ذهب ابراہیم بابنک
اے حاجرہ ابراہیم اتی چک کجابو ورنائی بچتی کجابرتی قالت بضیافت صدیق لہون مشی ایک دوستی اور مہمانی کو تھا پھر چک حمودہ شتے گا قال ابلیس لا بل ذهب بابنك ليذبحه قال بل ذهب بابنك ليذبحه ارے او گنوک مہمانیاں نشتا تی چکے ہلار کنا کو کشگا شتا بی بی حاجرہ گشی الاب ارحم على ولده من ان يذبحه ہے خبیر چشے گپ مجا پیت کدی ودی چکارا کشی پیتے دل تو کا شفقت و محبت ہمیں چو بازی کا یہ 10 کدی چکے کشگا چست میں لئی شین یذبحه آخر پرچی کشی تی گناہی چی کتا چی خطائی کتا قال یزعم انه امره ربه بذالک کشی ای واسطہ کشی تھی کہ آگشی من خدایا حکم داتا کہ ابراہیم بروتی چکا بکش نی ماتے جواب گوشدار سبحان اللہ ماتے جواب نی گوش بدار فقالت النبی لا یؤمر بالباطل النبی لا یؤمر بالباطل وانا افدی لامره نبی یارا کدی غلطی حکم نہ رسی نبی یارا کے حکم رستا گر حقی حکم رستا اگر خدا حکم کے چکا قربان بکا چک تو چک کی منی سر بھی قربانی سبحان اللہ منی سر بھی قربانی وقتی منی سر کے قربانی کو چک چی چیز دی ترک رضائے خیش کنم بر رضائے دوست ترک رضائے خیش کنم بر رضائے دوست منی مرضی منی محبوب رب مرضی دیما ختمی شیطان دی کی ادا ای جنی آدم من ردات نکو نیچے کنگا لگے دیما شو ہما چک کے دیما سٹ کنان و دور کنان گلے روگیں پا قربان گویا کہ مہمانی نام سرا شو حضرت اسماعیل گوشا گشتی یا اسماعیل انکا تفرحو و تلعبو ابراہیم تو گلے خوش ہے سٹ کنان و لیب کنان روے وحل تدری این یذهب بکا ابوک ترا معلوم ہے کہ تی پتر کجا بر گئے قال لزیارت صدیق لہون مشی منا بر گئے وہ تھی ایک دوستی ایک گندگ و ملاقات و مہمانی آ قال لا بل یرید ذبحکا نہ گنوک ترارا کشگا بر گئے مہمانی نہیں مشی پرچی پت کدی چکارا کشی تشی خبر چیا کنے گجی آگجی یزعم انه امره ربه بذالک آئی واسطہ ترا کشگا بر گئے آئی گمان ہمیشہ تو خدایا حکم داتا کہ اسماعیل ابو کش سبحان اللہ 8-9 سال چک ہاں جواب گوش بدار قال سمعا وطاعتا قال سمعا وطاعتا لامر اللہ خدا حکم دیما منی گردن جک کے تھا اگر رب حکمی گرا مو خوش نصیب شیطان ادی چک بھی بڈگ نبی نیت کا پیر مرد گورا حضرت ابراہیم گورا گشتی یا شیخ این تذهبو بابنک اے پیرا مرد وہ تھی چکا کجا بر گئے تو قال اذهب به في هذا الشعب لحاجت میں شرعی شیپ تو کا برگایا منا نہیں مگا برگایا منا کار استے اسی تی کارا منزانا تو چیا برگائی ہے لتذبحه تو اسی کشگا روگا ہے واللہ ما امر ربک بذبحه کما تزعم خدایا ترا حکم نہ داتا کہ معصوم ابو کش تی غلط خیال کم کی خیال کا بچار اسی قدہ بچار اسی بالادا بچار اسی رواجہ بچار اسی رفتارہ بچار اتی دیما چو آس کے پیمت دور کنانی رو گئیں تی 10 چتو گران کے تو اسی شہید بکنے قال نعم بلے یہ برتی صحیح ہے
اسی قد بھی من دوست بھی، اسی منار رفتار بھی دوست با، من اسی صورت بھی دوست بھی، من اسی رواج بھی دوست با، من اسی سٹ کب بھی دوست با، دلگشی میں چاران بھی بیا، لیکن ولیکن امرنی ربی بذالکا، لیکن منی رب کے من حکم داتا کیشے ذبح بکا چک دوست، لیکن چکا چی دین تر من خدا حکم دوست نی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھت کہ یہ مردم صورت من دیما اشتاتا، یہ مردم نہیں ابلیس ہے، شیطان مردود۔ چنانچہ مناء میدانہ کے وقت یہ چیزیں سنگ زیرت جن تگرتے ابراہیم شیطان آرہ گلے نہ مناء میدانہ کے رستہ نی حضرت ابراہیم علیہ السلام نی حیرانے چاراں باری منی چک گوما چون کا باری منی چک کیا سی منی گوما موافقی کی نا چکارا گشتی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے منی فرزند یا بنیا، اے منی نور نظر، سبحان اللہ، اے منی نور نظر، اے منی محبوب فرزند، انی ارا فی المنام، من وابتو کا اللہ پیداشتا حکم داتگی، انی اذبحکا کہ من کارچ گونے من ترہ ذبح کنگا، گویا خدا حکم دے گے کہ من ترہ ہلار بکنا، فانظر ماذا تری، تی صلاح چھی متی صلاح گرا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ای دیم گوشے گلاب پل پیما پچ بھی، پوش مردہ نبی، غمزدہ نبی، فکر مند نبی، دیم پچ بھی اور گشتی ابا یا ابی امرک ربی بذبحی، یا ابی امرک ربی بذبحی، ابا جان واقعی منی ربا منی ذبح حکم داتا، گویا یہ باور رکھا کہ منی پہ میں حقیری یک جانی خدایا دوست بھی تھا، رب حکم ہے، جواب داتے نام یا ولدی، اے منی فرزند ہو رب حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش بھی بعض گل بھی، آخر پت بیچارک مجبور بھی گشگا لگے، حل تفرحو بعد ان سمعتا خبر الذبح کا، اے فرزند تو ہوتی کشگے حال عشق تو گل بھی تے چیا، ہر کا غمزدہ بھی تو پرچی غم پریشان نبی تے خوش، جواب داتے دلدار مرا گفت، دلدار مرا گفت کہ خونت ریزم، دلدار مرا گفت کے خونت ریزم، گفتم کے فتوحات ازان نگریزم، گفتم کے فتوحات ازان نگریزم، منی دوستا منا گو کہ مرچی منترک کشا منگو من کامیابا مت چانا، اے کاش بدے بجائے یک جان صد جان، اے کاش بدے بجائے یک جان صد جان، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، کاش کہ منی یک جانے میں بیتی صد منی جان بیتی نتا تو یبری کشتی میں پدا زندگ بیتی نتو تو پدا منا کشتی میں پدا زندگ بیتی نتو صد برا تو منا قربان بکتی میں صد برا زندگ بیتی نتو، اے کاش بدے بجائے یک جان صد جان، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، اے ابا جان تلے پرچی ماں تلے، یا ابت فعل ما تو عمر،
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، خدا حکم تعمیل تو کا دیر مکان، اللہ حکم تعمیل تو کا تاخیر مکان، انشاءاللہ تو گندے کے منچ تو صبر کنا، برداشت کنا۔ کم تری بازی سے اندر عاشقی جاں باختن، کم تری بازی سے اندر عاشقی جاں باختن، در بساط پاک بازی کفر و ایمان باختن، کار مردانست در یک داد جانا ہر دو کون، کار مردان ہست در یک داد جانا ہر دو کون، حاصلہ وردن بدشواری و آسان باختن، حاصلہ وردن بدشواری و آسان باختن، غافلاں را گوی سر میں آید از خوباں دریغ، غافلاں را گوی سر میں آید از خوباں دریغ، باشتا سلطان مل آید بچوگاں باختن، باشتا سلطان مل آید بچوگاں باختن، شمع تو خوشمی برفروزد مغرمان مردن مردنم، شمع تو خوشمی برفروزد مفرما مردنم، ذاک نام موزد کسی پروان را جاں باختن، ذاک نام موزد کسی پروان را جاں